Ntwala omukisa guno okwebaza abantu baife abaidde olwaleero okubaawo nga ndigulawo workshop eno olukiiko olwaleero olutegekeibwa ministry ebyobulambuzi n'ebyeira mu gavumenti eya wagati. Olwaleero bandese okuyigulawo n'okuba nti ndogera ku topiki ey'engeri ey'okugemaganyamu n'enkulaakulanya eya ebiketezo byaife ebitundu byaife ebyobulambuzi mu bwakyabazinga bwa Busoga mu buwangwa. Ebitundu ebyo ekintu kyensoose okoberaku abagenyi baife abaviire e Gambia, tubairewo n'abaviire e Gambia, twabaawo n'abaviire mu nsi edindedde okuliya, aye abasinga baviire outside Busoga. Tubakobeire nti Busoga eno eri ku island, ife tuli kazinga. Busoga eno yona yetololeibwa maadi, empologoma tulina saidi ya Victoria, eya Nalubaale, saidi ya river, tuli wagati. Ekyo nekyomuwendo Busoga kyerina. Busoga nife abayina lake omwigo omunene, twaba ni river yona esingayo obunene mu nsi monamona. Ebintu byetwogeire ku engeri gye tusobola okumanagingamu cultural heritage sites n'okuba nti tupreservinga, okuba nti tukuuma ebyobuwangwa byaife mu bulungi bwabyo bwe biri mu ntiife Abasoga bwe tubanga tulamusa nga tufukamira tulina okisigaza tukitambuze ku baana n'abaana n'abaliirako. Ekindi okuuma ebyobuwangwa byaife ngembona nti Kagulu eriwo, Kagulu badada ife we basookera, nti cultural tugikuumye eza kye twakyusaako okutwakootaako amadaala. Kagulu yaife eri ku itaka lyalyo lyaliku, Kagulu badada babangawo tuwaali wakusasula, paka leero era tiwakusasula. Aye abantu abali ku kyalo awo bafunamuku, batunda mwogo, batunda emicungwa, batunda ebisero, batambuza abantu babatwala eitale, bajja balamusa ku dada Kagulu eitale eyo, bavaayo bayika wansi, bajja banaba ku maadi ag'omukisa. That is preserving our heritage. Engeri eyindi yetumanaginzeemu, tubakobere site ya Bishop Hannington, yena tugikoze ku bulungi ino nti tusoboire twagirestoringa, twagitaaku enguudo. President Museveni yatuyamba, twayogera naye yatuwa kolansi, tulinawo amaadi, twabaawo n'amasanyalaze. Engeri eyindi yona gye twogeireku n'engeri y'okuba nti tugemaganya n'abantu ba Nakyewa nga bwe tulina we twajjaku e Kainera awo bona nti si a heritage farm. Twaba ni heritage farm eyindi eri wano eya Muzeeyi Kirya, eri wano ku lusozi ewanyange. Awo wona tukolagana n'abantu bano ababuliddwa aba hotels, yaba nti kati nga wano wetuli tulinawo rooms ediri mu ngeri yaife yeira, ebitanda bya bikondo, ebitanda tibiri ku mbaawo, bakola ebiti bataaku omufaliso, waingira ekisenge obona nti oli mu kayumba kaisubi, edo cottages. Kati awo tuba tulikolagana ne ba private sectors. Wembona Royal Museum weri, we partnered with them, twabawa recommendation, bafuna sente mu European Union, bafuna sente okuva mu USA ku Ambassadors Fund, we basobola otukolera Bukaleeba monument eyo eri e Bukaleeba bagirongoosa. Abo boona, that is how we have managed to preserve our heritage sites. Twaba n'eyindi nga ebifo byaife nga Igenge, mbona gavumenti yaida yatamu sente okuba nti ebirestoringa yabizaawo ebizimbe byaife. Mwabwene ekizimbe kyaife kino ekya 1928 ekiri ku Main Street. Boona aba CCFU they renovated it, bakizaawo mu bukaire bwakyo. That is somehow okuba nti to preserving our heritage. Ekindi how we've managed it is to uphold our cultural values, nga tusinziira mu nteekateeka gye tukola mu bwakyabazinga bwa Busoga, nga wobona nti waliwo empango baba gye yatandikawo
that is upholding our heritage. Then wabaawo ne tuyina coronation wembona ebintu by'obuwangwa eby'endawulo ebivuga byaife enambala yaife India yaife emmere ekyokulya kyaife emmere is what defines emusoga nti omusoga wakati oyo musaada musoga obonera nga you know what comes to your mind nti oyo musaada mugumu omusaada alina amaani kubanga ali ambooli naki nanvuluga kati that is how we have preserved our heritage era ife tuyina engombe yaife kwa nti my heritage is my pride. So wetubeire wano twabakobera challenges de tulina nti tuzira sente ditumala kubanga twetaaga okutaawo okwe-establishinga a big museum okwongereza ku museum gye tulina nga Nile Museum, Nile Garden Museum, Kigulu Museum tulina okutaawo enene etwala wona but we don't have enough funds. Then tulina challenge ya infrastructure enguudo masanyalaze to some of these tourism places kati ng'eyindi gye twali twaka-identifyinga because how we've managed to develop n'okwe-establishing tourism sites is through identification of new tourism sites through the unveiling programs that twali tukola. Otwaja enakyaka most of you mwidda kulaga abantu ebifaananyi ebyo nga tuli nakyaka habo forest site problem yaliwo yali njira kati eyo na challenge ya maani ino nti omuntu ayenda okujja ku site eriko obulezi bw'omubono obw'omunsi buno obuwonya n'obwiddandaba ayenjire kutwalayo olwisi ekaluubirizaamu. So twabakati batuyambe ku tukola enjira batuyambe amasanyalaze batuyambe ku okupromotinga kubanga leero ebintu bya bagenzi ebintu bya TikTok ebintu bya internet ebintu bya showbiz kati twetaaga okuba nti batuyamba ku mweno digital era ku promotion. Tufunaina abazungu abaidda okulambula ayo bamala okulambula abazungu banakye mutaidde abalituwuliriza abazungu bendaina amasabo bendaina obalagula bendaina irogo abazungu ino irogo n'okwenda ife nga abantu omuzungu aidda nga tagemanga ku muntu mwirugavu ku lususu and they have a belief nti abaami abairugavu n'abakyala abairugavu bochaino they are very strong, so that warmth eba sikiriza ino okuidena. So ekintu ekindi challenge gye tuyina nti abantu baife bafuna abantu oti nabo abaiba they take advantage of them. That is a very big challenge. You always get emails nabaire yedinda aye omuwala yandiba $2,000 yandiba $1,000. So that is also a big challenge as we are upholding and selling out our heritage kubanga ife tuli bantu baibi tulina otunda ebibala byaife ngate twena tufunamu. Ekindi challenge eyindi gye tubwenewo nti abantu bakozeina amasaba ag'obulimba. So okubiriza abantu abali kwenda promoting that culture healing bakole centers nga da ntufu omuntu wobozira bulezi bwakuwa muntu anaabe afune mikisa muleka aje kagulu asabe busaba akole ki aire tulekere okola obufere. Those are some of the challenges. Then challenge eyindi n'okuba nti okuinterlinkinga government to the cultural institutions okuba nti tukolera walala nabo batuta budget daabwe da government ojo kwesanga nga government webe erikola budget yayo etwala ebintu bino bye bakola bona ife tiba tutamu nga cultural institutions aye nga badependinga ku ife promoting ebintu byabwe aye bo sente daabwe badisaba mu government mu budget dibadabwe tojja kubona mu sente dakagulu tojja kubona mu Bishop Hannington. So we also advocated nti batuyambe batute budget tutegere nti Ministry of Tourism ya government erimu akawumbi kalala kaina kujja Busoga abuwumbi bubiri bwina kujja Luuyi obundi akawumbi oba $5,000,000 bije Bunyoro bije wa like that. So ekyo kyona challenge tube nayo yona tujibasabye aye twala omukisa guno okubategeeza nti kagulu aliyo tujja kuwalampa olusozi olw'ekagulu mwezi ogw'ekumi president ya confirminga aida kuidabeewo otunaba tumaze ono politics aliwo wasek tuida kuvaayo ku mikutu gyaife tubakobere olunaku enaku ed'omwezi mu mwezi ogw'ekumi bana tubalinze aba booking ebifo mu booking erero nga bukaali mujeeyo okuwalampa kwa bwerere tujja kuba kwa bwerere dda kuba okuidandaba tuida kubayo ne Miss Tourism
era mu Gw'ekumi mu mwezi guno ogw'omwenda bajatandika okusunsula abawala okuva mu masaza ndikubiriza abantu baife mutuwa abaana baimwe abaana tubakuumye bulungi abaana twidda babayiriza nga bali mu mbeera nnungi abaana baife baba bamulamwa so mwebale ino mwebalire ddala.